Rwako kendo Ramogi TV kani obila ma Kirinyaga manyo achich ma itudo gi kuo mar ponda bang' ka punde moko 5 nyokwalo otieno ma piny orugo kawuono kasto bang'e oduogo kwany pundego ka oyangi machiegni gi kanisa moro manie gweng' ma Thiba e kaunti no endo. Jopiny ne ochiwo gi buok bang' romo kod ringre pundego ma ichich ni ringrego iuso ne jogweng'. Yangore ni achije ma itudo gi kuo pundego eko ne oringo bang' ka jopiny ofwenyo kama ne gichinje jamnigo eko. Obila wacho ni gin gisechako nonro kendo gin gi geno mar mako achijego duto. Kutoka tarehe 12 ile sikukuu yenye ilikuwa, wacha nikwambie huku nyama zinakurangwa kwa wingi. Na hizo nyama tukiangalia sisi tunaona ni kama huku kwenye bucheri nyingi hizo nyama ndizo tunakula. Si mara ya kwanza kuchinja katika msimu huu wa Krismasi, wamekuwa wakifanya hivyo. Kwanza 2017 nilikuwa nimechinjwa wengine 2. Na tunaogopa sana wakati ya msimu huu wa sikukuu kukula nyama ya punda, manake imechinjwa nyingi sana. Ukienda Mbuseli utakuta nyama, hata unaonjeswa nyama kubwa, unauliza ni ya nini unapewa. Waingilie kwa mabuseri, waende na wale wakumbwa wa maofisa wa vet, waangalie hizo nyama, wakiangalia hiyo mbuseri ifungo kwa sababu tunakulanga chafu. Hata ugonjwa wa miguu na wa nini yote imeingia kwa watu kwa sababu ya kukula.